Temaşevanın neca un bixêr hatin rêze bernamaya me ya asimilasyon mirna dede. Kek Osman çavayı Gelek başımın sahabın çanın. sahibi beriya bernamayı tekvazın ki nexweşim serma girtiye. Vallahi pişki skreka min heye le em bername dikan berdevam bikin. Hem dikarin gelek spas ji bo te dîsa ekir hatî metenin neişt şevşî. Kek Osman em kitêba te ya asimilasyon sessiz ölüm mirna beden devam dikin bernama xwe îşev bi beşê sisiya û ada wî tabii. Berê em li ser naveroka asimilasyonê dema Osmaniya li cîhanê çawa derbas bû babetên wî çi bûn em ser wî axivîbûn. Piştre bernameya dudiya de jî me behsa şart îslahat planî kiribû ku weka digotin merkezekona Kurd ya de şartî ya devleta Tirkiyeyê bû. Em ser wir bûn. Îro em ê werin ser xalên herî girîng û herî tund ku jiyana Kurda gelek guhertiye, êşandiye. Em ê werin ser xalên seha û hedefên asimilasyonê çi bûn çawa xwestin Kurda asimile bikin em ê werin van dera. Bele. Tabii hedef ziman Kurd, Kurdistan ji holê rakirina vana bû Kurdî, Kurdistan û qadên wan jî ew bûn hemû sahayên jiyanê yani ji zaroktiyê bigire, ji dibistana bigire ya eskeriyê qişlaya, medreseyan, melleyan bi çi awî wê Kurd werin asîmlekirin heta werin koçkirin jî bajarên wan rê bajarên wan werin guhertin ku Kurd ji cî xwe bi rehetî karibin derbasî bibin dermêrîtin. Em ê li ser vana biaxivin. Tabii di dema piştî Cumhuriyetê bi rastî gelek raporên ku ji bilî şark îslahat planê hinek raporên ku taybetî meriv Kurda çawa asîmile bike raporên wisa jî hatine nivîsandin ne wisa kek Osman? Beli yani hem beriya evke zede raportunun beriya şarkı islahat planı se raporu balkeşene servan se raporana hatiye damezrandın le pişti şarkı islahat planı ve evka mesaiya devam kiriye ve xebat devam kiriye u pir kesan li ser asimilasyonê û wenda bûna Kurdan raporên gelek balkêş nivîsîne. Ev raporana gişt arşiva devletê de hene û min divê Pirtûkê de navê heftê û çar heftê û pênc raporan nivîsîbû ki ew ê bixwazin lêkolîn bikin an jî bixwazin bixwînin dikarin bi wî navê bigêjin wan raporan ev raporana ne raporên dizîne daha. Yani berê dizî bûn niha gişt vêkirîne însan dikare wan raporan destxwixîne û bixwîne. Bi rastî jî di dema dawiya Osmaniya de İttihat Terakkiya de koçkirina Kurdan tiştê wisa hebûn ku beşek kare bibe asimilasyon lê dema Cumhuriyetê wiha bilez bi zûkirin xwestine ku Kurda asimile bikin yani çi bi tevî Tirkî dibên îvme qezanîş bu süreç yani tiştî wisa dest pê kiriye. Îja a herî mihîm di raporê wan de xuya dikin ku ji dibistana derkevin. Bawerim sehaya herî girîng jî ev e ku yani ji zaroktî zaroka çawa asimile bikin. Ez tu çi dibêjî kek Osman yani asimilasyon. Niha hedefê asimilasyonê însan e. Evet.
Yani devlet, an civakik sereke, an grubek, oli, her çi dve birabe ki bixaze yê hemberê xwe asîmîle bike, hedef ew ki insan e. Evet. İcar hedef ki bu insan di kîja warî da asîmîlasyon tê karanîn. Ev pirsgirêka tê hember merva. Ve da em dikarin bibêjin ki çi hêjayî insanan hene yahut çi insan çi hêjayî qebûl dike ew giş dibin hedefê asîmîlasyonê. Evet. Civan hêjayî insanan yê sereke, yê yêkemîn, yê herî girîng evekî ziman e. Ji holê Yani- rakirina vî zimanî ye. Demek ki hedefa asimilasyonu ya yekemin zamanı. Evet. Zaman çerje holi radibe. Zaman be kadahakirni holi radibe. Zaman vi geli vi civaki şermizar kırını ji holi radibe. Şermizar kırını de u jve şermi zamanı xo haber nade. Vapır hatiye seri kurdan. Evet. Evet. Ez bawerim her Kurd ev bige ratiye serî wî. Her ve rastî vayan jiyaye ji gundê xwe hat bajêr Tirkî xwe başî tuneye Tirkiya wî û de jî bû de jiye ve û de jî bû de jî xeber dide lê Kurdî xeber nade. Şerm dike. Şerm dike. Şerm dike. Çik ev şermokî hanîne kirine serê wî gelî. Serî wî gel. Evet. Dura mekteba da, di dibistanan da roja evil da evil em dest bi dibistanê kir, dibistana seratayê da hin em neketibûn hundir mektebê, sinifê li derva berê İstiklal Marşî bime xwandindan bi hevra piştî wî jî andımız. Evet. Ewa meşhur. Andımız şu bu Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. O devamlıdır. Evet. Le hevoka ekeminçiye Türk'üm. Evet. Hevoka da daviyetçiye varlığım Türk varlığına armağan olsun. Hebûna min ji bibe diyarî ji bo Hebûna min- Türkan. Bira bibe diyarî ji hebûna Türkara. Çıma hebûna min Yani yekî Türk wisa nabêje. Yani Türkeş xwe. Ev ya ji bo kesên Yeki ne Türk Türkiye. meselenin ecüye hebûna wî û Evet. milliyeta wî yek ecûxu. Evet. Lê hebûna min tiştekî cuda ye. Evet. Çima hebûna min dikin diyarî, çima hebûna min dikin qurbanî hebûna Tirkîtiyê. Evet. Ve tiştekî gelek girînge hîn jî işte vê dema dawiyê ve ji mekteban rakirin lê hîn gengeşiya ser wî heye. Evet. Mesela Zaten Halk hiç Partisi fazla kabul takip etmiyor. edilmiyor yani. Halk Partisi hinci dibi çava dibi ev andımız ji ev ki Rabiye ji programı Rabiye çıma çık Kürt daha nabejin varlığın Türk varlığına armağan olsun. Evet. Başa kek Biz Osman mesela zaman ne tane yemekte be. Mesela kahve da her ruduni domina dilizi, okey dilizi, kağıt dilizi, lebe Türkiye dilizi. evet. Mesela tek Türkiye listi feri zamanı Türkiye de bir roj be roj. Hayatta işte tu neye? Le demek ki duru derejda tu duvi meftuni uzmani gredaya uzmani Evet. mesela düdüçi çarşıya pazarı alışverişe biki kırını fırotane biki zamanı çarşıya çiye
زمان چارشی به تایبەتی زێدەتر ترکیە. ئیجار تو به ترکی ماڵێ خۆ دixwazî bifroşî ji gund hatî ya jî ji malê dikanekî wexta dikirî bi tirkî dixwazî. Eğer çarşî dest kîjan zimanî daye se ev zimana dibe zimanê sereke. Kîjan ziman dominant be ew ziman dibe. Ev dibe sereke. Mesela tiştekî balkêş bim qeza min zimanê ew ki zimanê çarşî kurmancî bû. Lê dûra ev zaza nehdeh gundê zaza hene de Qereqoçanê de ev gundiyana tev kurmancî dizaniye. Çik mecbur bûn fêr bibin dahatin çarşî ev zimana fêr dibû. Lê niha çarşî dest gundê zazayan daye. Yani dimilî daye. İcar zimanê çarşî biye dimilkî. Yani ji vay rahatsız ninimes. Yani ji lehçekî Kurdî derbazî lehçekî Kurdî adim biye. Meselen nebra nebe Tirkî çi dibe bira bibe. Me behsa dibistana kir Osman. Dibistana da tê bîra min niha hatiye serê te jî yani Kurd li dibistanê hevdûra jî nikaribûn Kurdî bipeyvin. Zanibûna jî nikaribûn ji tirsa. Heta mamoste Kurd bûna o zarok jî Kurdin mamoste caran me ji wan dipirsî me digot tu Kurdî dizanî me zanibû zanayê jî digot ez nizanim. Digot ez nizam çi yani tirsiyan. Yani tirspek minek war jî ketibû nav. Yani mamosteyê Kurd ji mamosteyê Tirk zêdetir li ser Tirkîtiyê disekiniya. Çik ev mecbur xwe devletê re îspat bike ki ez memurekî tê hêja me. Ji ber wî jî zêdetir ev ji bo Tirkan re problema tune ez Tirkim dibêje xwe. Niha em bibe evekê da Rêzî şark ıslahat planî ki me gotibû sê madde ser ziman hebûn rêzî wî gelek zagonên yani kanûnên Tirkan da derhek kurdiyatî ya derhek Kurdî qedexekirinê madde hene. Ev dixwazin navê wan bêjin mesela nodû 1983 da piştî heştê salê heştê. Evet 83 yani artık sivil idare goya hatiye ev ki Özal Başbakanı dövür de kanun ekler kebi. Navi kanunu de Türkçeden başka dillere yapılacak yayınlar hakkında kanun. Deve kanun eda madde evha heye. De ev zamanekin jiboy devlet edin ne resmine de ev ki da devlet eda de dairanda de TRT eda de her varida qedexene. Naha Kurdi zamaneki devlet dinine vedeni. Jiber wî diket çembera ve evka ve kanuna gor ve kanuna Kurdî hem TRT'da hem radyoda hem çarşıda bazarda evkek qedexe bû zamanekî qedexe bû. Dura mesela madda duduyan da pir dur û dirêj madda sisiyan dudu sisiyan da pir dur û dirêj tarif dike. Kek Osman berî tu wana bêjî dixwazî ev hîn di mesela dibistana de cîkî din jî hebû ku sahayek din jî hebû rastî ji bo zarokê Kurda ev bûbûn ku ew jî wesayîtekî asimilasyonê bû
hedef bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin yatılı bölge okulları. Em wan sahaya evi ki da Evet, baş. Tamam. mesela siyasi partiler kanunu gibi. Evet. Yani kanun eke der hak partiyen siyasi. Aban partiye giro meclise da hene yantının boy tevaya madda haşte uyeka dibe gırcı Türkiye خنجی ترکی ne kongreyi خود karın bikin. Ne grup toplantıya civinin grubu da خنجی Türkiye haber dedin. Ne dikarın meclise da teklifin bu kanunu dikan dedin. Neci komisyon anda dikarın haber dedin. Rastı. Yani bana kış bu ku nave Kurdu Kurdistan le ne kirin. Mesela tabii yani mesele Kurdiyatiye mesele boy kulakandan ne bana boy bakalanda ne boy terekeman ne godine var boy Kurdiyatiye boy Kurdane boy Kurdiye. Rastı. Bine mesela minak ekdirci sal için her bajar barayı van hene kanun hat guartin gotun ku bira tene ne ek barabe perben İja kadahe kirin binav çenekin vek veje bir nolu baro, iki nolu baro, üç nolu. Gotun jbelaki bira ne vejin Kürt barosu, nizamçı barosu. Mesela Büyükşehir ve Belediyeler Kanunu, Büyükşehir Belediyesi yani şaredariya bajarın mezin ancak şaredari indirra du kanun hene van her du kanuna da nadaji Kurdi kadeheye. Evet. Mesela ticaret kanunu. Yani tu taciri malı kudu froşi müşteriye de eğer kişi zamanı dizanı sette bu zamanı haber dedi müşteriye bu. Çık ev menfaat ate uza icaptı ki. Ve ticaret kanunu madde şeştu şeşada kadehati haniye. Ticaret gor evet tacirin ticaret ediken tücara gayri zamanı Türkiye zamanı kidin de karın bir şoğul yine. Evet. Levan madde Diji Lozan'ı. Mesela Lozan peymanek navneteviye u devleta Türkiye da mezrandına devleta Türkiye da roleki mezin listiye. Evet. Le dve evkada ku hükmevi hükme kanuna devleti bilintire beri evte kanunun netevi mesela dve da evkmada siv haştane dve imkan Türkiye Kurdi yani dve gelek naf Türkiye'de dijim bi zamanı xwe dikarin ticaret bikin. Evet, tabii. Vakti çi manay ez dikarim bi Kurdî tev Almanan rajî ticaret bikin. Ez dikarim bi Kurdî tev gelê Silvanê jî ticaret bikin. Ama tişkî nizanım belki te baştır zanî. Ew ne ji bo gayrimüslim bu yani. Na, yê gayrimüsliman tiştekîdir. Niha Lozanê muxabin em Türk bi Lozanê ava bûne diye dijî Lozanê diskinin lê ez bawerim ki ronakbirên Kurdan Lozan ji serî hetan binî nexwandine. Yani ronak bir yani iddia ki gelek ekstreme lê ez paş vê iddia xwe niha evkê da sê kes hene di Lozanê da divê azınlıklar, gayrimüslim azınlıklar. Herkes o insanlar. Evet.
Hakkı bu herkes ev hakka herkesi raheye. Türk aracı, Kürt aracı, Ermeni aracı, Fırl aracı, Cuhuy aracı giştik aracı. Tabii ya var yani Tabii. Kürt dibêje ku Eğer ki bu meletiye gayrimüslim hazırlık Kürt mesela nakevin navi işi. Evet. Ev işte ki bu insanlar madem Kürt insanın evdi kevina. Jiberli hakkı dilozane da hele hinik hakkan Kürt dikarın karbini. Başa ve Kürt müracaatı kebkin yani. Müracaatını kar bakın. Devlet bir böylece kadakaya, dövümler ne kadakaya? Hem de çi mahkeme. Hatta Avrupa Mahkemesi diçe bayışa. Yani ez ne habceme ki izneki bigrimci devleti. Jiboy vi hakkı kod. Ve hakkı. Kanun daimen. Bir hakkı kod kartinin vakta hatın hakkı min ciddes mi khasım bigrin vakti dadgeh. Hey. Başa. Önce bir zaman tabi gelek gringe. Piştivi hedefeki din heye evji هذا كيك عثمان او عاد بستاني قضيه يعني تطبيق او مثلا او يا tamam nekin. çı perseteye böylece. Ev mesela yatılı bölge okulları. Ev sahay ev kene. Ev sahane baş tamam. Ev sahane. Ne hedefe? Tamam. Yani hedef evet ki devlet erişi kuderiydi ki. Tamam. Devlet beri erişi zamanı mıydı ki? Dura devlet erişi kudu ki, devlet erişi kültür amıdı ki. Tamam. De kültür amı da çeheye, örf adeti min hene, mıtbağa mı heye, cülü bergi min hene, xemla mı heye, Jiyana rojana min. Jiyana rojana da ez çi karbinim, biçi vasıtayı karbinim, bana gışt enstrümanın kültüra minin. İcar devlet dijivana derdik eve. Çedik ya mesela müzik amın. Müzik amın. Ez dixazım bi istrane xu, bi zimane xu bibêjim. İcar devlet dine istranê min, meqamê istranê min digre jiwan ra bi Tirkî hinek peyvan dinivîse û wî dike bi meqamê Kurdî dike zimanê Tirkî. Zimanê Tirkiye'ye. Herî. Şu an hinci droje ve İcazatçıya ve hedefe de kültüra mı heye? Yani müzik amın heye. Mesela dıştaki enteresan Sala 26'anda Adana, Antep, Urfa, Niğde, Kayseri, Sivas'da 29'anda Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Sinop o daha piştivici Hakkari, Erzurum, Kars, Erzincan, Van, Hakkari, Diyarbakır, Elazığ, Urfa, Adana, Bitlis, Muş, Bingöl o Siirt'te de TRT bi hezaran stranên me girtine, meqamê stranên me girtine, stranê me negirtine, meqamên stranên me girtine, bi wan meqaman peyvên Kurdî, Tirkî peyvan nivîsîne û bi devê hinek Kurdên dengê xwe xweş in, ev jî bûne sanatkarê devletê bi devê wan vay ji me re dibe. Dema ki Kurd di televizyonê da, di radyoyê da vana dibihîjin, îcar xwîna xwe pê dikele çik meqamê wî ye. Nas dike wî meqamê lê peyv neyê wî ne. Lê demek derbas dibe, îcar peyvê wî bi xwe jî dibêje. Yani bi meqamê xwe peyvên Tirkî fêr dibe û ev jî dibêje. Mesela dibe
çi Diyarbakır Krama Diyarbakır'da ev kedi az müzik başınız ne zaman hep pir evkene mesela düve evk Suzan Suzi Kurdiye. Nave strana dibêjî erê. Nave strane Suzan Suzi Behsa Celal güzel ses tê kirin ku mekameki Kurdiye. erê Mekameki Kurdiye ve Çinevisi'ne işte Hevokên Türkiye de ve köprü altı karanlık namçı. erê Cibervi Ejî evet müzik müzik anlatya jenereklerine ev bune merve devleti. Mesela o devleti başlar dayavan. Güzel ses, tatlı ses, şirin ses, hoş ses. Sesi güzel. Sesi güzel. Erê. Hîn devam dikin bana. Hîn jî yani. Mesela ez vira anekdoteki dixwazim bibêjim. Sala 1906 da dernekek me hebû civakek me li İstanbulê Karakoçak Kültür Derneği. Ve şevek çekir û me xas ve şevê de her tişt Kurdî be. Her tişt Kurdî be. Mesela piyango çedikirin digotin işte tişt diçunce Eczacıbaşı hinek tişt digirtin. Başa axaftu jî bi Kurdî bûn? İcar me bi Kurdî girgişt. Ha, başa. Mesela me evken Eczacıbaşı'yı nekirin boy. Me herkesi re alfaba Kurdî belakir. Yak Mehmet Emin Bozarslan bir navi çapı bu. Mesela lüvederi hatibun talebe bun yan normal talebe gel karker herkes o melehil van şevi evhali Hilton edikirintim. Mesela Diyarbakır yaptım Hilton edikirintim. Ben de Kasım Paşa'yıkır. Naf geldi. Beje. İcar solistime evk bu. Ramazan Şenses bu. Yeki meşhur bağırım. Tabii yeki meşhur bu. Kadıcı Razi bence çermi bu. İcar me Ramazan medgo Ramazan'a ve gerek Kurdi bir bu devleti memuri devleti bu. Yani kadrolu TRT'de kadrolu düşüyor ya. Bu önemli Karbave medgo abi dinleyici enterin nuri sesi güzeldiğini İlahi nuri sesi güzel pırdı karıyor. Dıgı nuri sesi güzel milliyetçinin ne? İcar baksa nuri sesi güzel dıgır o daha Kürdi bu. Yani evek yürekte sesi güzel, nuri sesi güzel. Devleti duravana kırın devlet sanatçısı. Mesela evk ne bu devlet sanatçı? Memuri TRT bu. Ramazan Şenses. Ne bu evk? Ne bu devlet sanatçı? Kurdiydi bu. Daha çevin Kurdan da Kurdiydi bu. Bana gelek Balkeş'in de evke da gayri kültürü jiyana Kurdan da tişteki heri girin daha he asimilasyon devlet da var ya asimilasyon da erişi coğrafyaydı ki. Nave gundandı gahare, nave bajarandı gahare, nave ciyandı gahare, nave ceman, nave nevala, nave deştan. Çehene ev nave Kurdine. Nave vanin Kurdi guhartine. Nave vanin Kurdi de gahare u Türkiye'de ki icar bivi avay dixwaze ji mêjoyê gelê Kurd coğrafyavi
بگهارینه دمیج اره چی دبه ام مثلا evik gündeme de ciyakeye nave xu çileye çi kirine guartine kirine çi kirne kırklar kırklar çille kirine kırklar ey baş eri naha evik em liser ne sekin yana nave du kırklar nebiye micid go kırklar dağı ha yani dehin em dibin ciyay çile ere normal Kurdiya deş ve sakırın neval ve sakırın ere yani her avay coğrafya me girin coğrafya ki jime biyani tabi hinek nav hatın ji bir kire hinek ji hin devam dikin navên Kurdî yani na pir ciyan evkeye van salê daviye da ez di Kurdistanê geriyam çend caran geriyam tevê Kurdistanê mesela de evka gunda vakta merv de keve gun levha ki dibine gundemi da em ben navê xwe kafane navê xwe beri girin demir döven üca demir döven hetan ha de 10 sale levha keye de be kafan kek Osman daxe gez ji temaşevan artişkî bêjim tu cana behsa anekdotên xwe dikî navê gundê xwe navê ciyê xwe dikî eger temaşevanên me jî tiştekî zanibin bira binivîsînin em jî hay jê hebin yani bira ew jî şîrevê xwe binivîsînin em ê wan bixwînin baş e devam kek Osman İca evet yani ev naven gundan yekevin pir cihan pir bajaran hatiye gartin hinek cihanda hem nave Türkiye hem nave Kurdi heye levhanda hinek cihanda tene nave Kurdi heye hinek cihanda pir kem cihanda min dit nave Türkiye tene heye bahsa ana dikî yan bahsa berê Yek bahse ana dikemez ana war biye hinek cî erê rast e ana revşa coğrafya Kurdistan'ı baye le van evken je sisali biçuktir icar naven gunde xuda nave çay gunde xu nave nevara gunde xu nave kanya gunde xu nave deşta gunde xu nave zozane gunde xu nizane mixab nizane va tişteki gelek evke Xwedê rehma xuleke Abdurrahman Önen di ser vî babetê gelek pirtûkek çêkiribû derxistibû ser xarîtayê nexşa Kurdistanê di vê nexşê da navên kevin û berhemek gelek hêja ji me re hişt û çû Xwedê rehma xulê bike Xwedê cêwî cennet bike Herê pişre mesela Şeştu Neha'da İçişleri Bakanlığı ya Türkiye yabancı adları değiştirme komisyonu diye komisyon ekiciydi. komisyona guartina navên biyanî Herî de nave gundan bu garın diye komisyon ekiciydi. Ve komisyona rulüne naven Kurdi, naven Lazi, naven Felleki, Ermeniki yani naven ki ne Türkiye o an tespit dike. Tabii ye her izede naven Kurdine. İcar kabata bana duru direç devam dike le muhabın Menderes ki bir ihtilal eder iktidar edike ve ne kare bineci icar Milli Birlik Komitesi evet darbe çekir. Askeri çuntayak darbe çekir. Navevan Milli Birlik Komitesi. Bu Milli Birlik Komitesi dışarı 1906 da ve komisyona esas girt yani xebata ve komisyonu esas girt
12,000 Kurd gund Navên gundên Kurda. herê û 4,000 navên mezran hat guhartin. Vana piştî sala 61 bû. 61 da. Yani de Kurdistan'da da 12,000 gund û 4,000 mezra tebayî ew 16,000 cî Navê ciyan hatin guhertin. hatin guhartin. Ne tenê ev navê Tuman, navê gund Ewka, Cihan navê, Golan navê, Newala navê. Vana gişt hatin guhartin. Lê Kurd pişkî serhişkin. Ji ber wî jî va guhartina ciyê xwe negirt. Yani kısmekî ciyê xwe girt, lê Kurd cardin niha dixwazin vegerin rojên demên berê. Bi navên berê ew bikin. Mesela tu difkirî terî qeza Dêrsimê mêzgirê, Mazgirt yani dibên, Kurdî dibên mêzgir, tu diçî mêzgirê lewha tê hember te di gundê Hulman. Gundê wî navê wî Tirkî Tune ye. Yani vana devletê danîne. Na gelê wê derê lewha danîne. Navê xwe kem nivîsiye, Hulman nivîsiye. Ya Coşik nivîsiye. Yani navên kem çi hene ev nivîsiyane. Li Sêrtê jî wisa min dît, li Hekarî jî min dît, li Wanê jî min dît, li Ağrıyê jî min va dît. Yani nav cardin gel bi daxwazîk mezin, bi îştahek mezin ve digere ser navê xwe berê. Va tiştekî gelek pozitif e ji bo Kurdan û gelek negatif e ji bo devletê. Baş e, piştre em tên ku? Em dikarin daha bêrê aracên yani dezgehên asimilasyonê. Sahayên asimilasyonê te. Asimilasyon He? erê. Sahayên asimilasyonê. Sahayên asimilasyonê çi ne? Sahayê asimilasyonê me got ki hedefê devletê de asimilasyonê de yekemîn ziman e. Berê êrişî ziman dike. Ziman li ku derê dikare êrişî ziman bike? Döndür mala te da nikare. Çık tu 25 milyonî takriben pêncan da yekem kabul bikin 5 milyon mal hene. Boy 5 milyon malan nikare 5 milyon kesî bike her yekî bike malekî. Ev mümkün. Lomacı gere çukandî dest pê bike ji hed ji ber wî şûnek Kurd zêde dicivin. Wan deran da ew dike yê yekemîn mekteba seratayî ye. Mekteba seratayî da her Kurd mecbûr e bixwîne. Her Tirk mecbûr e bixwîne çık. Kanun heye gere bir şey. Mecburiye. Ji ber wî jî 5 salan devlet li ser Kurdan dişuğule matematikê pê hikirin nade, coğrafyayê pê hikirin nade, du tiştan pê hikirin de. Tarixa Tirkan pê hikirin de, zimanê Tirkan pê hikirin de. İca varê tarix ziman da Kurd ewikin gerek jîrin dizanin çek du tişt de heft saliya xwe da nasîn daye. Bolî ew gelek girîng e. Yê duyemîn Qişlan e. Erê ew okey.
Cî askerî. Ne emin ne çuna kışlaydın fırsatta ez dersi bilim yatılı bölge okulu evci mektebin yatılı bölge okulu fena modela evki acemi oğlanlar okulu kışlası. Dema Osmaniyan da vaktak zaroken gayrimüslim tinin bekin evik bekin Yeniçeri 8 sali hatta 12 sali o ve grubu digrin tinin azap kapıyor İstanbul'u cem Berhalice'de evik ev modela modernize kirine. Evet. Devlet ev modela modernize kiriye o sala vajı ev hafte yekada şestu yekada devleti 19 mektebin yatılı bölge okulu Vinava 19 mektep damezrandın. Jivan 19 mekteban hicde li Kurdistan'ı bu yekşili Çanakkale'yi bu. Yani livir belli ku hedef Kurdun. Hedef Kurdun tabii. Evet. Evet Çanakkale'yi hedefi var ev ne Türk Kurdistan ve hem felahebun hem cühebun hem jüpomakebun. Tabii jivan dibistanan jivan mektebin şevi yen herimi az dinasım gelle kesene ku velat parez Kürtçi jî derketin. Na ve esterabı bejim Evet. tabii zaro izole kirin. Haftada cari dev bave wan dahatin ev didin yahut ev diçun gunde xwe lê teme dikirin digotin wend ki çûn mal tevdiya xwe bave xwe gerek Kurdî xeber nedin û her zarok ajanê zarok yekî din bû yani heval ajanê hevdin bû Hep du şikayet kirin yani. yani mecbur bû îcar bi vê sistema evik zarî xastin asimîle bikin. Lê tiştekî enteresan ez birim anekdotek ki min pirtûka xwe da jî nivîsiye. Mesela li mekteba yatılı bölge ya Wanê ya Wanê ne Tatvanê da 5 zarok dijî Atatürk li taxtê da nivîsin û bayrağa Tirka dişevitîne. Li Tatvanê yani. Herê li Tatvanê ji vana hemşeriyê min jî hebûn îcar ez Diyarbekirê vexta hepsê dabûm heftê û yeka da van zarokana jî hanîn. Salê wan 13-14-15 wan salan da ne? Evet. Vana jî hanîn naha dura şanlı sêrtê ağır ceza sêrtê dura jî beraat kirin vana ev çîroka wan tiştekî din lê balkêşî ev e kî van zarokana girtin li Tatvanê xastin asimîle bikin Tirk. Lê van zarokana nebûn Tirk Kurdiyetiye xwe jî bîr nekirin ser da bûn aktivîstê Kurdan. Evet. Navê wan zanî? Navê wan zanî? Tabii mesela yek Jwaniyê Kahraman Yavuz e niha li Hamburgê dijî ew ke derhinêrek sinemayê ew da dişuxule. Evet neyse navê wan nemîme kek Osman. Wan jî nas dikim çi Evet. dizarim wan kesa. Yani wisa dura fikirîn va mektebana wî karî nayne çi. Devlet dev jê berda berê ew kirin dura ortaokula wan jî vekir bilind kirin û dev jê berdan niha ji pirê wan hatin girtin
Mesela yatılı bölge okulu Karakoçani na bir üniversite. Çar fakülte Fırat Üniversitesi ve evlikin dersdin per mamostey wanjî Kurdin gelek xwandekarê wan jî Kurdin. Mektebin keçika yani liseyin keçika vana jî Lise keçika boy mektep tabi ev beri de ev kedajî bu dema şarkıstar planı dixwazin ki keçik bibin mamoste. Kibun mamoste evan keçikana vegerin dibistanan Kurdî bizariyan fêrkirin bidin. Türkiye bikidir ferkin. Türkiye fêrkirin bidin. Bidin ferkirin ya. O yediyemin devlet vayjî teşvik dike diyor Türkar adı be tevan geçin Kurdan bize için. Bize için ki zaroy ki cüved dibe ev jî bibin Türk. Ev jî bibin Türk. Tabii. Vana da rapor adıcı hene yani. Tabii proje evha jî hene. Mesela tenin nevan kız sanat okulu digot mektebin zanaatkarî nakış durun tişte u sapê wan keçana jî diçûn di mektebê de gundan da ya evkan da navçeyan da kurs vedikirin. Duvan kursan da Türkî ders da. Bibî avay geçen bajarokan jî geçen navçeyan jî fêrî Türkî dibûn. Kek Osman beriken derbasî mijara din bibin bi rastî notekî jî wiha vê rojê min bîst di bernameya hevakarê me Sîraç Kiricî de serokê Komele Ehmedê Xanê ya Batmanê mêvan bibû wî li wir behs kir bala min kişan got me bi çavê xwe dîtiye walîtiya Batmanê sala not û çara raporekî daye dewletê gotiye li Batmanê 44 heb mektebên serate hene were em 44 heb kireş vekin û zaroka 3 salî 4 salî bînin kireşe ji bo hemû asîmile bibin yani van gotina bikaranîye yani ew gotinên ku di dema Cumhuriyetê de ava bibû an jî hîn dewam dikin yani. Tabii ji bo sal ji hefta bigirin sisiya yani sisiya zaroka fêrî Tirkî. Tabii. Nava kireş yahut beriya seratayî zariyên piçûk ew da mêjoyan hîn taze ne zêde tişteketî zû asîmîle dibine. Wan asîmîle bikin diye ew dikin van raporê evha hîn jî têdayîn belkî îro jî valîkî raporek daye. Muhakkak daye her rod didin. Haya metne çık me got ya şark ıslahat planı ji boy Kurdan anayasa devletiye. Ev yine iyice devam dike. Devam dike. İyice me got Osman beriken derbasî mijara din bibin tenê notekî em bêjin dedî me kitêba te de cara din xwendibû me gotibû malbatên Kurd ya wê cehaletê hilbijartana zarokê xwe cahîl biştana ya jî wê wan bişandana dibistana û zarokê wan asîmile bibûna lê wan çi kir wan cehaletê red kirin zarokê xwe şandin mekteba û hinek ji wan asîmile bûn yani ev ya paradoksal bi li vir yani em tişkî wisa bêjin yani em neldijî mekteba nekek Osman yani neldijî em dibêjin ku yani bi Kurdî mekteb tune bûne mecbûr mane zarokê xwe şandine li ku derê dibin bira bibin em mecbûrin zanayî bi dest xwe xînin. Zanyarî Eger ki em nezan bin dibin xizan. Yani na ev paradokseke lê tedbîrê wî hene tu mala xwe da îcar wî nerm dikî nahêlî asîmîle bibe
yani zarurete ya nebiyete belki hevki zahmet bir kişinin mabeyna adı tuştan da adımine çık. Evet. Du tesir Baş- liseri. Le gerek tüji kas devleti liser bir işe bir şey oluyor. Baş. Na mergot Jarameydin. jaradın mesahaya ki ne kadar. Adı mektebe ne kadar yayın Ya mektep kadiya ya düyemin kışla mego. Kuşla bu askeri bu. Evet. Kürt Da Mehmet askeri de nöbete. askeri de dü tuştan pır mühim dikin. Yek kahramaniya Türkan her daim dikin seri her asker ki. Türk Kürt fark nake. Nijat perestliği dikin seri her Kurdaki her Türkiye'ki. Yer düyemin evet xwandin nivîsa xwe tune berê aliyê okulu hebûn digotin aliyê okulu mektebê aliya devir da xwandin û nivîsî yên kirin de îca li zêdetir tabii yek xwandina xwe tune bûn ji Kurdistanê hatin li ser wan asîmîlasyonek mezin jî sê mehan li wir devam dikir. Evet. İca askeri bir avay bu mesela askeriye terhisti bu daha Türkiye haberde daha. Devera Kurdi haberde ve Türkiye bersivat da yani işte famdike le bersivat Kurdi nade. Evet. O kanal komutanı xudike Merveki evhabu. Bes nevidi de. Kek Osman belki yemin nizamım dema 5 sala 5 wan yani ki düşün askeriye ki Türkiye nizam bundur wan feri Türkiye dikirin yani mektebe bun yani. Tabii işte ev Ali okulu dibim ya. Aha Ali okulu eri rast. Ve Ali okulu sevmeha bu demavan sevmehan da burada perverdedir bu. İyice dışla naha fonksiyona xo geleket. Vekberenine Evet. Sedemovic bu dema askeriye kim bu? Beri 2 sal 13 sal bu askeri. Ana kim bir. Naha kim bir nehme. O من عسكري نكري ye düyemin askeri bir profesyonel maaşlı askerlik. Evet. Ha. Yani o fonksiyona ku sale çilli 5-6 he bu anlatırlar. Etune yemin paralı askerlikten bir para askerlik imkan var. İşte belki bu daha hükme kışlay duvarı evi da asimilasyon da bir babeti da fonksiyon nemayimli karın bebeğin ama pır kembiye. Pır zede kembiye. Evet. Evka seyemin cami ne? Cami, medrese, cami var. Ne medrese ne? Medrese-i mettiştekidirim. Cami ne tedbi? Beri camiyan bebeğim cami de camiyanda Mizgeft yani. devlet her daim heye. Devlet her daim de camiyanda heye çıma ki din dest devlet edayı. Diyanet İşleri Başkanlığı memur-i devleteye u giredayı bakan kiye. Gış vaaz u tişti usa bu Türkiye dikirim. İyice ne teni evik vaazin van bi Türkiye ne teni bi zaman mevziye vaazı vanji evikin guhartine ser nicat perestiye mesela evik çüne camiye fenomen dizanı ki du her evik da her hutbeki da melledi ki ordumuzu karada, havada, denizde muzaffer eyle ya Rabbi. Ve dua bitir ki bitte de tera tüdü beji. Devlet imam devlet bir imam yok min gotundu de. Kera dua dikim ev asker ekti mi dikuje on ra dua dikim. Evet.
mesela evk debe از هاوکی تماشاوانی ما برا راحت ببن از مسئله که ببیجم در حق جامعه آقا کی ما کردان تم دچه جمعه نمیجا جمعه نه بالا خودک شینه خوجه دردی که و منبره دو والحمزة والعباس والمحمد والعلي والعمر ناوی وان عربان دبیجه بالا ویدک شینه درdi kevin pişti neme de hoca gerek de cumadan da nave miş bebeyşi. De nave de ev هناك صحابنا هناك خليفنا يا مرفي يمكن مهم نافي وان دبيجن هناك اقرباء محمد ولا دواء نظام قالت نافي مش ببي neyse debe nave mebe esi serib mi dedim de. Navi bir esi mi dedim de. Tamam debe. İyice dora cumadın da çin ev ki disa ber minberi ruduna ağa ev rad ve Arabi disan bahsavan mezunandı ki o nave ağayız debe iyice nave ağa kıdve de babul babirun kelfin kebirun kel khinzir babul babiri fena khinziran bundu be İler başı mezin radı beddi be la galet oldu be. Evet. İler la galet yani na de galet de beji. Mele makamı ev kedisan devamdı ki ve sukut السلسون 20 لي 10 لك be. Demek ki simhiyene biz cimra dehşter be. Ne bu işte kebevki. Naha cami de fonksiyonu kusavane ki heri ev kuruma dejenere bir eve. Ve dejenerasyonu da Kürtçi asimile ediben. Kürtçi asimile ediben. İcar Van sale daviye da biray camiye derket oluyor. Evci ben prevan ben tesira devleti da cemevi. Evet. Cemevi teri resmi Hazreti Ali löye hema cemida şure Hazreti Ali Zülfikar löye O Atatürk'lü cemi. O Atatürk löye. Naha Devirda cem eviye da eğer Atatürk Hazreti Ali behevrane cem mandajı cardayı da ben barış dini, barış inancı cemideki Zülfikar heyese lüda evik tüne hevatın tüne lüda şer heye Evet. barış tüne lüy şer heye lüy için şur heye Evet. Hün derdik eve büyüşürü. İcar devlet mesela gerek evik hünek pirin Aleviyan bu parey devleti u bu organizasyona diyaneti çün haybun hacı yani ferzeki Sünniyan van anici bun hacı Evet. ve de evki da rojnamaya da kuvve onda gerek nikaşa vaycı çebu. Evet. O vanaj gibi avaki dıxazın Aleviyen Kürt be Türkiye ve be ocağa evki ne yapayım bir kır. Evet neyse devam ki. Evet. Yani Alevitiya Türkiye ve Grebeden. Evet.
Alevitiyatın hem baveriya var hem etnisitiya var, etnik revşa etniki Evet. hep Rabbe guhartın o bitirkan ve Hacı Bektaş Veli. Yani bir Alevitiya Hacı Bektaş Veli var greden. Büyü ve girebidin. Evet. Evet. Mesela tiştekidir kahve. Sahat. Jiyana rojane. Sosyal. Civaki. Sosyal, sosyal. Ku derdi be beraber be. Sinema, tiyatro, kahvehane, diçi ve deri Türkiye de hem berite. De televizyon mala huda televizyon eserdeki Türkiye de hem berite. De defkiri keçikit bedev derket ev keçin kurdan geçt xuvek ve bedev duxazın bibinin. Ya xorteki serxu. Evye kara var teke ve oto asimilasyonu yani. Ve tabii asimilasyon ve xuvek ev ke dibine. Yani belki devlet asimile bike ev buha otomatik. Tabii. Evet. Xort fena ev ke dibe mesela fena embüven jöneki Türk'a xuvek dibine. Şuake Osman'a meşhur eji Kürt gelek le dizi film, seri film tişte usa mezetkin. İnternette de medya sosyal de. Demek derbaz be ev be parçeki wan filman parçeki wan evka nave dizi kurmancı çi bu? Rezen. Reze. Reze film. Ha, Reze filmi. Be parçeki Reze filmi. Evet. Mesela estişteki enteresan be ez de hevleri le ev ki Lurji temaşa dikin. hevleri katibin Barzani yani evet özel kalem müdürüydü ben ya. Ev hat bu mivanemin tevcinaku hat bu mivanemin jinavi gerek Türkiye ki hoş bir şive İstanbul'a haberde de falan mugo demek va tev Türkiye ki zeviciye Ne Türkmen bu? iyice mugo asu hayran teva Türkliş kudi go Kak Osman go ne Türkiye keçapa mı ne bu? Go va Türkiye go jiber televizyonu ferbiye. Allah Allah. Ez hayret man. Rastı hanım abi. Jihevlere ne yaş Kerkuk yine. Hevleri ne Kurdi halis muhlis özel kalem müdürü. Yani Balkeş yani merif verdi Türkiye ile Na ev Balkeş yani. evik bu dotma mavi bu dotma migomin jiber televizyonu ferbume. Yani sinema, televizyon, ekran bana vakat tesir akı zede ne de ser asimilasyonu. Mesela stadyum Tıdıçı en büyük Beşiktaş'tı be. Evet. Demek ki go en büyük Beşiktaş tıdı bir parça ki Beşiktaş'ı. Demek ki Şiva Meruz ve perçeki jijiyana Türkiye. evet. Demek ki Şiva tıdı parça ki ve jiyani. Parça ki ve kültürü. Parça ki ve zamanı. Yani hayatta işte ne kaniyete işte tu asimile bir le tu demek ki şu var düğünü ki daha böyle var gredaya. Mesela Evke'de Diyarbakır'da mı vardı? Stada Diyarbakır'da sloganı Türkiye davajın. Öyle hinci davajın, hinci. Sloganı Türkiye davajın. Vaçe bu asimile bu ne? Yek dilizi kine Urfa Sporu Ahmet Spor'a. Ahmet Spor'a. Hevkari min Ali Fikri şıkırtım denevsine dibêje sloganê we bira bi Kurdî be me serokê Ahmet Sporê mêvan kir du cara me ji wî pirsî goya em bikin Kurdî wexta ji hekem re ji lîstikvana re bi Kurdî tezahürat bikin fehm nakin tesîr nake wexta bi Tirkî be divê tesîr dike
Ya me hûn bikin Kurdî pira dîsa jî. Yani mecbur neri to hakem ra perrevan hakeman ra dijminan dedin. Erê. Yani van evkanda ez anekdoteki din bebejim civera. Erê. Baş em werin mijara din Diskin bir anekdoda bira temaşevan bêje bizan. anekdotê te xweşin bêje. Naha li İzmir'e Alsancak Sporu Alsancak İttihat Terakki daniye. Alsancak'ın Altınordu. He, pardon Altınordu Alsancak. Ya ne ejizam ha. Tabii. Altınordu evki İttihat Terakki de Altınordu Terakki daniye. Göztepe behevre maç çekildik. Hı. İyice maçı da temaşevanek dijmini evki dedi. Hakem dedi. Erê. Dibe hakem dibe. Lav de bira evka Abdülaziz Bandoya Abdülaziz orta para İstanbul'da diyate taciz bike hem Avrupa bebine hem Asya bebine. Naha va kültür eke. Erê. Eri rast eğer diğer taciz böyle ser Boğaz Köprüsü hem Avrupa temaşa diken evet. İyice ev ki ev peşniyarak Ahmet Seroki Ahmet Spori Haniye Cüvera ya ev kavi cavmı da dıştaki Türk Balkeşnine. Erê. Erê ne Evet. balkışı? Ne Yani, balkışı? yani hakem Kurdi bizanetçidi be, Türkiye bizanetçidi be. Jiko hakem anlattım, dijmin andedin. Allah'ına kurban hakem ne o kes. Zarî kekos me ejî tişkî bêjim ez jî li Swêd dimînim dişim maçê dal kur lûr temaşevan ji hekem re wexta bad kin ew nifirên gotinên nexweş êkî Türk ji hekemar bêjin wana nabêjin dibêjin bênamûs Yani hakem ji hekem çiqa fehm dike nizanim. hakem tişteki evi kel yani dijmini her doğal yaneci. Çık kip be kayınle bu Erê. tirkavi evet dijminatı bir de. Kekos me mijarê me hîn pirin wextê me jî diherike dixwazî em derbasî mijara din bibin. Böyle. Em hatin ku em hatin medresa yan Na medrese me de asimilasyon tune bu. Medrese me Kurdiyatiya me hani rojevi birasti. rastî jî heya salê heştê jî di ber xwe dan Beri. Le medrese ki dur rahnek tarikatan vekirin bi desti devleti evik bun hatın parastın. Wan medresanda evik mezin heye. Yani dibin kijan evki da dibe birabi be şeyhi da dibe birabi be evik destekle devleti girtiye mutlaka van suhteyi xo asimile dike. Erê. Yani ev suhtana mutlaka asimile dibin. O bir Türkiye var dengire daim. O dini vanji, oldariya vanji, oldari ki evike meleze. Erê. Yani ne oldariya cimalci dev bavi xuferbiye ne eve, ne ji tam oldariya medreseye halika yani nav her keti olik derdik ya ve oliki pir dejenerasyone dejenereye medrese Medrese tabii tişkî ji malbata xwe yani bavê min apê min wan mele bûn ji medreseya yani piştî heya heştê salê jî heştê û niha wan jî bi usluba Kurdî dewam kirin
پشره دولت ملین کو امام خطیب مزون ببون وانا بجی کرن به معاش و به اوک یکو بوی هاوی وندابون مدرسه جی مدرسه کردی مدرسه لکه هی لهزانه هیهین لهزانه هیهین انا هنا يعني هن باواكي انا هنا ele program وان نوک یه برینه يبري اري هین هنه از با 2 سالان بری چومی یا هزانه چوم دید از بخور demek ki çum yani jiyana evke min dît jiyana medresa ez çum medresi اري mesela medrese taybeti de Kurdistan'ı da ji boy perverdebûnê li ba medrese camî tunun divana medrese da ki bixwaze nimiya xwe dike perverde bi Kurdî bû jî perverdebûn bi Kurdî û zimanê Kurdî bû ji ber wî Feqî Têran û Ehmedê Xanî û Melayê Cezîrî û bi hezaran kes wisa perverdebûn û zimanê Kurdî xanên heta vê roja اري وكي دن devlet dairenin devleti de ya daire memura devleti kadar kırbın ku yani birey merivci memur buna meriv de çuğur gere meriv Türkiye evet daire devleti da sabu gereti Türkiye bahfi de Türkiye ne ahstana işete ne bu tu mecbur bu feri Türkiye bebi diçun nekhoşxana yani nekhoş nikar bu derde hoş doktora beje nekari be yani var hasıl ev zaman tim bela sere Kurdane evet. Yani hatta tercüman jî kabul netkirin na Türkiye mesela ülkede le Erzincan'ı ve hadisa biye demek ki ev kebu çarşıya da pazarı da Kurdi haberde kadehe bu. evet. Memur te ki gündü kerahuradı çoğuştu kerahı da kazi bede sıknandı döte Kurdi haberde. De hayran mı Kurdi haber ne de mi kerahura goçoş. Adı tecardın Kurdi haberde. İcer perek ceza ki usadı de ki ev tiştek Amerikaniye de bazarı da befroşi ji kıymet avi 2 kat zedetir cezayı dedi. Evet. Yani va jiyana Kurdan da her daim heye. Biye çebiye. Bu bir ülke. Daha ez de benim hedefin asimilasyonu. Ben bir kanı zede bekem jiyana insan da herden heyese ülke. Mesela Fedikirin. Erez yani hatta tamavur buçuk Mesela Fedikirin. Fedidiki ki Kurdi haber bidi. Çık usal bir tehükürün dane. Ayıptır. Eğer Kurdi haber bidi nabete kırroya. Kuyruklu Kürde, mağara ayisiye. Vana kabul ne ki diye mecbur değil. Jbo çekek Osman jbelaku Kurda usa nişandane. Tabii hem Kurdan hem de Kurdan evtekin ser Türkiye ra dajondun vere Türkiye him bibe estara usa ne bejim. Kurda birçok dıkıstin hatta İroji him dibejin ku Kurd kuyruklu Kürtler nizanım çe kes var bavar dikin hina. Jiberviye ki em dikarin bebejin ki Fedikirin bela seri Kurdan'a eğer Kürt çıka Fedi bikin ve kaldı asimiledi. Eğer Fedi akı bir revinin Fedikirin'e bir revinin acı asimilasyonu yıkıkırlastık. Evet. İro tabi dertkeve öyle ki yani gelle kes dibe ya ez zevci mecnam Kürt derketiye. Bahatek mezzin sanki kiriye. Nizanım ez zevci me mere min Türk Kürt derketiye. Nizanım zarok
Dibe ya ez hatime buma 20 salî min nizam bê ez Kurd bûme dê bavê min Kurd im. Yani wiha fedîbûnekî pir mezin. Tabii tabii. Evet. Ya tev zaru ev tev diya xu vaqta mecbur e Kurdî xeberçe de Tirkî nizane Evet. cem hevalê xu tev diya xu xeber nedidat. Fedî dikir. Evet. Başa kek Osman, beşek din jî heye ew jî balkêşek û yani du beşê din hene. Yek jê jî mesela çî köfte bi Kurdî çi ye? Navên xwarinên Kurdî hatine Ya guhertin navên xwarinan tenê ne? mutbaxa Ew jî Kurdî. ew jî dizîne. Ve ya mutbaxa me ye. Evet. Naha goya mutbaxa me ye. Mesela tu her iki malê Bira temaşevan binivîsin çî köfte bi Kurdî çi ye? de Türk kahvesi. Evet. Var roja Kürt kahvesi jî heye ama Ne, nabêjin kahveya Kurdî bi. ne Kürt kahvesi hey ne Türk kahvesi hey. Na tune. Kahve tüne yani Kürdistan'ı da jî tüne, Türkiye'yi da jî tüne. A Kurda reaksiyonek tepkiyekî lahat Türk Ha kahvesi. tepki tişteki ne başa yani ji boy tepkiye meri hoşaştiye gereçeneke. İca kahve Araban yahut kahve Brezilya ki düciye yani ya Latin Amerika'ydı ya Yemen o Suudi'ydi yani Arap coğrafyası. Ev kahveye ne yameye ne de Türk kahvesi. Tabii o belki usula çekirna wî yani mesela. Ne çekirme Arap bir saçıydı ki. Arap usula çekirna. Arap bir saçıydı ki. Evet. Yani ev Yani Balkeşe tabii mesela, bana karar bir de mesela tev Yunanan teni ser adan dengeşi tüneye ser harneci heye de kuru fasulye de yemeye Yunan de yemeye baklava de yemeye Yunan de yemeye. Ere wana pir tênî qaşkirin lê mutbaxa Kurdî navê wan hatine guhertin ez wî dibêjim yani İşte mi Diyarbekirî bu? dibe Nuriye tatlısı. Yani Navji hatiye guhardın. Mesela Helise buya baba kanuç. navbereta mutbaxa çawa kek Osman. Pır başı. Tu xwarina çetkî. Harne gerek başladıkın. Yani yuvarı da pısporun. Ere. Dikarim pesna xu bidim. Çık mutfağa meye. Yani mutfağa me dizanım ez. Ere. Baş yani gelek baş yani mutbaq wek mi got bi vî havî yani xwarinên nabêjin mesela Kürt mutfaxa Kurdî dibên doğu mutfaxê nizanim Nave velatete tüne bu sevusa dibi. wisa dibêjin erê ha. Bi rastî yani sahayên asîmîlasyonê pir ne yekin ne yek didin mesela Tabii. mesela raporekî dema 36 de amade kirine gotine ku van Kurda ji bo ku em asîmîle bikin em wan ji ciyê wan bigirin her nevkê rêyên bajêra çêkin rêyê trênê çêkin rêya trênê heya Kurtelanê çêkirine sîrtê Kurtelanê çêkirine ku Kurd karibin ji ciyê xwe rehet herin rojava herin li wan dera bi cî bibin cî bibin. Na ev Portugal mini sürgüniskan kıyım evkiyede min va mevzuya pir berfireh nivisiye. Riyen ki de Türkiye'de çebune yani Türkiye resmi hududunda hem Kürdistan'ı hem Türkiye re roşelatı ber roja avaydı çe. Re teverin. Re bakur na re başur. Ji başur na çevki. Tu 24 saatanda yahut 27 saatanda ji evke ji hekkari tu dikari be riya evke bi toma araba xwe bigêjî İstanbulê. Eger tu ji Ardaxanê ser Erzincanê bê hekkariyê du royan de ancak dikarî bî.
yani rej rojava ber bir rojlatı. Tabii. Çık Çibune vek deve meşke vekili üstüne Ali başında dıgıvışın. Me dıgıvışın reber medahane ama riyanda da çim ber rojavay. Ki ber rojavay çun ev şuna ki me asimile dike em dikeve ve cehennemi. Yani politikaya riyan jiber vay hem demir yolu hem hava yolu hem kara yolu. deri. Yani her şey bir serve politikaya ava bunu. Mesela tuje Diyarbakır ne kani haribani bitti yarı. Evet. Kek Yani Osman Diyarbakır bazı siyar bir tari Ankara, ja Ankara vergerti Hakkari. Kek Osman ere raste. Duxwazi em vê mijara sehayên bi adawî ku bicîkirina muhaciran biqedînin eger bîsna teve yani muhacirên ji Balkana û ciyê din bi zanebûn anîn li Kurdistanê ji mûşê bigire heya Diyarbekir wan dera li ser xeta trênê wan dera bicîkirin yani. Ev jî Beli. deştek ji asîmîlasyonê ku herin Kurda li wir fêrî Tirkî bikin û wan asîmîle bikin. Naha Kürdistan'da asimilasya dü rengi koyene. Rengi yek eve dedişini coğrafya kdeni, coğrafya xut derdi kevi teri coğrafya kdin lüete asimile dike. Lüe prani dike masiye ev prani te ev dike. Rengi düyemi evet Türkiye zanınan malbatan vanajı Yugoslavya'yı Bulgaristan'ı Romanya'yı hatine anji Çerkez vanjitine nam coğrafya tedacidike beladike be devevan be destevan deferi Türkiye diken de asimile diken. Fakat vaciye ne girt? Sedemevi ev ku kultura praniyan liser kultura kemasiyan tüm hudi kuvvet bu. Mesela Mersin'e Diyarbakır'ı gündeki Kadıköy. Kadıköy günde muhacirane. Yani Türkiye haber dedim. Haçte da pişti haçte da hapsa Diyarbakır'da jivi gündi de kovuşa meda heval hebun iddia servancı Kurdeyati bu. Kurd mu? Na evkin acaba Brasici Kurdayati kirbun yani ajan bun wana. Na ajan ne bun bu rasti Kurdeyati kır hin tekiliye min bu amrahane. Ceza xarın var Amerika işkence din. Min çava işkence din u iş vek min değil. Mesela min bihis ku da hapse de henek ajana xistine ku kavana çi de fikrin. Ajan Kurdan da cehe bu. Ere. Ne? Yani ajani pırs ki evet ki ev kahu tinet ahu zayıfe baveriya hu keme liser dava hu baveri nayne evde ben ajan. Mesela ev itirafçılar kovuşudu gotun sedi da no diyor endamı PKK'yı bu. Evet. Ev ne Türk bu? Kek Osman naha seçar döse mijarê me din jiyane dora şîrove û temaşevana jiyane li ser sehayên asîmîlasyonê tişkî tilê zêde bikî tiştê din jî hene tune ez zanim mijar pir fireye bi rastî. Ya mejar Me pirtûka te esas girtiye em li gor wî diçin. esas evet. Evet. Madem ki insan suje o asimilasyoneye
Yani devlet dixwaze insanla asimile bike. İnsan li kîjan sahayda dijî, di kîjan warî da evka xwe heye, Evet. imkanên xwe jiyana xwe heye û ew giş dibin sahayê asimilasyon û hedefê asimilasyonê. Çik hedef bu xwe însan e. İnsan silavê bire yekî din ew jî dibe hedefê asimilasyonê. Başa. Ve çağa em derbasî entegrasyonê ya jî Ya dema me gelek derbas bu. em Ya karin eger entegre- tu bêjî ku 15-20 deqa de em viya biqedîn em ê karibin dirêj bikin. Vallahi direce yani konu ve babetajı direce entegrasyon mu evet. Em çi bikin? Em viya bihêlin heftiya pêşiya me yani. Em çi bikin? Daha bakadinin. Wê çawa bi Ya çend entegrasyon babeteki Wiha kom bike bi çend gotina Evet. behsa entegrasyonê û ew kê bike û hinkî jî li ser diasporayê. Entegrasyon babeteki asimilasyonu. Erê hinek fireh vekî Ve Avrupa'da gerek siyaset gerek zaniyari pirsa asimilasyonu pir sert dibine. Ji ber wî jî asimilasyonê kar naynin yê duyemin asimilasyonê da zordarî heye. Lê entegrasyonê de entegrasyonê da zordarî tune tu bi dilê xwe bi daxwaziya xwe diçî û asimilasyon evek entegrasyon pişkî jî du alîye. erê Yani tu wexta entegreyê civakekî dibî ev civaka jî te hinek tiştan digire. erê Yani daim standinek heye ev daim standin dengekî çêdike. erê Ev denga ji bo civakê hevce ye. Civak jî ji xwe dixwaze tiştekî wisa çêbibe ki problem aste çênebin. erê İcar hinek devlet dixwazin insanên xwe di evka Avrupayê da entegre nebin. Mesela ji vara yek Türkiye'ye. Türkiye dija entegrasyonê çık dibe ki eğer entegre nebinse dest mi da 5 milyon insan li Avrupa'da hene ez bi vay dikarim siyaseta devleti hükmü devleti kuvveta devleti bivana dihundur zike evkeda fena hasbe trovay kar binin. erê Devlet bir mantalite bir mantığa bir siyaseta naxazay hevvelatiye xu entegre bibe, asimile bibe. Çağa peşiyavi digre, bi nijat peresti peşiyavi dibire, bi oldari peşiyavi dibire. Çık dibe eğer civaka evkada Hristiyanan da Müslümaniye es bikim sereke evi entegre nebunse ben desteğimi dane, ben himayemi dane, ben tesiramı dane ez dikarim var gora politika xu, gora evka xu ev bikim. erê Kar binim. erê Entegrasyon servi esasat çebiye. Li em dizanin ki entegrasyon ne teneye ve entegrasyon aslında babetek duru direce la Avrupa'da jî gelin gelek di rojevê de jî gelek roje her daim her rojevê da dibîne. Mesela Arnavut jî vek Tirkanın. Ev jî naxwazin entegre bibin. Yani, enteresan e. em bi xwe her du jî li Ewropa dibînin em dibînin yani hinek kes hinek millet hene red dikin vê jiyanê vê sistemê hinek jî pir rehet entegre dibin. Yek jî ew jî heye. Evet, jana xwe da asimilasyonê da zor û şiddet diye
ev jî entegrasyonê da pir heveslînin. Kurd jî wisanin. Evet. Çünkü Kürt jana xwe da boy asîmîlebûnê zehmet diye, zor diye, zordarî diye wexta entegrasyon, bahsa entegrasyonê dibe ev dema asîmîlasyonê tê bîrawî xweşiva dide. Evet. Yek jî ew keye dejenerasyon heye, yê herî xirab ew e. Dejenerasyon jî ew e ku xortên nav xortan da zêde, xortên hatine coğrafya din, difkirî di vê coğrafyayê da wisa mêze dike. Divê degerên min, evkên min, hêjayiyên min xilas nake. Evet. Lê ez naxwazim bikevim bin bandora hêjayiya vî welatî jî. Evet. Îcar xwe bi xwe zagonan datîne. û gora wê hereket dike. Çi dibe wextê ya dikeve dest mafiya, ya dikeve dest hinek civakan, ya dikeve dest camî û medresan, ya dikeve dest cemeviyan. Vana da hevîrê wî daha tê guhartin. Evet. İyice van kesana evkin agresivin dijî düzenine yani ev kîja welatî da dijînse dijî jiyana wanin ne kultura xwe dikare berdewam bike ne kulturek nûhê digre. Vana de her du mabêna her du kulturan da gelek beçare û fekir dimînin. Mesela ez min carek din jî gotibû wêneyê herî mezin boy evî boy dejenerasyonê xortekî Kurd tîşortek xwe kiribû di singê tîşort da ev amblema PKK'yê hebû. Lê deştê da jî ala Tirkan hebû. Va dejenerasyonê ne Kurd e ne Tirk e. Ne PKK'ye ne Kemalist e. Dijî her duyane lê her duyan behevra kartîne. Belki nizam bir vur pek kedinirsin. Na dizanî ev bilhassa xwe kiriye. Bilhassa. Bilhassa xwe kiriye. Lê destxweda jî ala Tirkan heye. İşte dejenerasyon vaye. Va wêneyê dejenerasyonê ye. Evet. Niha Meşareme kediyan ya. saat ku saat û nivêj derbas bû. Evet. Diye devam beki yan az Vallahi min serî da jî ez nexweşî. nexweşim îro yani pir bi zehmet. Baş emin ki şîrova bixwînin dema em program tercih etkin temaşevanên me pir şte nakin. Dixwazin tekvedarî bikin yani. Mesela Kekos Mehmet Ed Güder çi gotiye Kekosman çima te pir bûyî pir bûn şte nayet ramana te wekî behrewanê ye. Te her hebî behrewanê Kekosman. Mehmet Ed Güder şter gotiye yani. Vallahi gelek spas lê behrewanê vay miçiqiye, di miçiqiye ava xwe wenda gelek spas diye hevalî. Şîrovekî din em bînin ekranê. Ke jî binêrim ki Mustafa Kalpakê me tamam. Çi bû? Mehmet Dortema îro li Bakurê Kurdistanê polîtikayên bişewtînên bi rêya çapemeniyê dîtbarî yani televizyon bi Kurdî ew jî asîmîlasyon ka me nexwend ya min bixwînin dawî ya. Îro li Bakurê Kurdistanê polîtikayên bişewtînên bi rêya çapemeniya televizyonê bi rêya rêzê û xêzefîlman têne meşandin. Ev cûr meşandin
ji meşandina zor û qedexebûna hîna bêhtir bi bandor e. Erê rast e em Kek Osman jî xwe got bi rêzefilm heta özel katibê Barzanî xanima wî jî Tirkiye İstanbulê fêr bû. Ne wisa Kek Osman? Belê. Şîrova din kîjan bû birawere? Nedîm Önler dayîkê bi Tirkî nizane, zarok bi Kurdî nizane, mezin dike. Dayîk bi Tirkî nizane, zarok bi Kurdî nizane. Ev paradoks çekmeye. Paradoksa ku te dibû yani. Rast. Erê balkêş e, rast e. Şîrove din de asimilasyon û entegrasyonê de rola PKK çi ye ya? Why Kek Osman got? Neher rola PKK, rola partiyendir, rola ev ki ez naxazım bikevim mijarî. Lê eger ki zimanên partiyan fermî bi Tirkî be, berhemên wan bi Tirkî bin, civînên wan bi Tirkî bin, partiyên wan bi Tirkî bin, elbette ki ji asimilasyonê ra ev jî xizmet dikin. Erê ew jî dibe xizmet Yani va kî dibe bira bibe, giştîk. Baş e em bêjin mesela hinek partî li Tirkiyeyê faaliyet dikin, resmîne jî têkoşîn dikin lê ji bo doza gelê Kurd û Kurdistanê dikin. Lê mecbûr gere programê wan bi Tirkî jî hebe ku lê di heman demê de gerek Kurdî jî hebe yani. Neha parti eğer de Türkiye'de hatiye damezrandınsa ev tabi siyasi partiler kanunu diben ya tabi üveye. Erê. Meselen ne? Ev Türkiye ev. Le çi daye bersinge xu. Mesele eve. Programa xuda çeheye. Eğer programa xuda Kurdiyatı heyese mesele tüne. Wî bi İngilizî jî dikare biaxife. Yani dijminatiya zimankî nabe. Lê zimanê xwe karbîne ev baş e. Yani dijminatiya zimankî nabe. Eğer dijminatiya zimankî bibûna me avan zanînê em xwedî lê bûne avan zanînana dest meda nediba. Me bi zimanê Tirkî gelek tişt fêr bûne. Em dijî politika Tirkanın, dijî politika devletine lê ez dijî zimanê Tirkî ninim. Ha, lê zimanê xwe perverde bûn, zimanê xwe xeberdan, zimanê xwe têkildan bûyîn boy min giring e. Frîman jî gotiye ku yani gelek Kurdanek û Tirkî nizanin, Kurdî nizanin, çima vê programê bi Tirkî bûna. Bi rastî kitêba te jî bi Tirkî ye, lê min wexta ji te got min got em gere bi Kurdî çêkin. Kek Osman ji bo çi gere mere bi Kurdî çêke vê programê? Ya program ser asimilasyonê bûna ez dixwazim programan giştîkan Kurdî çê bikim. Erê. Lê rastîk me heye pir Kurdên me Kurdî nizanin. Hinek Kurdî da Kurmancî nizanin. Em bibin Kurmancî nizane, Zazakî dizane, Soranî dizane. Lê Kurmancî nizane. Ez bi xwe Soranî jî nizanim, Hevremanî jî nizanim, Zazakî jî nizanim. Kurmancî dizanim. Wexta min Kurmancî kir, diçim grûvekî. Yani hitabî grûvekî dikim. Zêde fere nabe. Wexta Tirkî jî xeber didim, grup hevkî daha zêde dibe, lê hinek grûpê din derva dimînin. Mesela em bibin Tirkî xeber bidî, Kurdên Bakur giştîk fêr fam dikin, lê Kurdê Rojhilat, Kurdê Rojava, Kurdê Başûr fam nakin pirêwan. Pirêwan ne
Sedi da no devam famna ke. İcar ev dervadı minen. Yani bu astengen menem muhabir van astengana de ciyana me da berdevame hiji. Evet. Mustafa Kalpak ji divê asimilasyon di dema îtat terakî an dema avakirina Cumhuriyetê de dest pê dike. Erê xwe me got ya me Evet, asimilasyon programatik tema Cumhuriyet'e de pedike. Le asimilasyon daha kevine yani ama programatik. yani lestir biye yani ivme Evet ki da yani siyasetek Cumhuriyet'e dair berhu o kriye programek mezin hazır kriye. Mesela İttihat Terakki'ye de jiboy asimilasyonu programek tüne. Jiboy sırgune jiboy evi ki katli programın var hele. Çık asimilasyon tişki duru derece bevajok duru derece veka sebra u zamanı İttihat Terakki tüne. Yani ne sebra İttihat Terakki veka derece ne demavan veka heye. Jiboy vici tişte daha ekstrem dikin, daha işte zordarı dikin. Erê kek Osman birastî mekteba te di sê bernameya de da anîn ekranên lê wekakî te jî gotibû gelek tişt hene ku meriv divê mijarê de binivîsîne û bixwîne. Bi rastî berî heştê em bêjin asimilasyon bawakî din bû piştî heştê televizyon û hela piştî ku notî înternet derketin holê êdî yani nehewce dewlet bi zorê çêke oto asimilasyon jî destpêkiriye ku Kurd bi xwe jî asimile dibin. Yani bi rêya min heya zimanek ku domînant be Kurd wê zimanê xwe bi vî havî dewam bikin. Heta ku li dibistana bi Kurdî zimanê zikmakî Kurdî perwerde tune be wê ev pirsgirêk hema hergav li ber Kurda be wê nikaribin tişkî bikin ji bela ku ez li Ewropayê dimînim ku zarok bi rastî li vir jî çûka serbestin jî ew zimanê ku domînant tesîrekî mezin li êdin dike wenda dike dihelîne. Belê. Zar vakta bi hevra xeber didin li Almanya'ya Almanî xeber didin. Li vir jî bi Swêdî xeber din. Li Swêdê Swêdî xeber didin. Li Fransayê xeber didin. Çık zimanê dominant eve. Zaman tiştek du tişt eğer tününse zaman dimre. Yek gerek zaman fermi be yani bübe zamanı devleteki. Ye diyor duyan zaman gerek bübe zamanı perverdeyi. Yani siyasi o tekoşerên Kurda em bêjin daxwaza Kurda dikin dibe zimanê Kurdî perwerde bikin mijara xwe ewil bi rastî yek jî. Zaman gerek perverde. Bi taybetî jî li Bakurê Kurdistanê bi rastî. Başa kek Osman tu jî dixwazî di ser van mijarên me gotinên te dawî û ku te mecbûr kiriyan jî ew kir bêjî. Fermo çi dibêjî bêjin. Vallahi götünük mütüne ez çarpelera gelek heye ama çarpelera gelek spastarım ya va imkana damın tev Kurdan ruburume haber da juanji tıştan ferdibin o hevalen ve gerek kedavan dive van hersi programanda çebu juanra gerek spastıkın eğer carektin de mücarektin da belki hem carektin ben bahe ez zanim li cem te mijar pirin em ê hewl bidin ev cara çaraya te rêze program çêdikî di çarpel medyayê de kedekî baş te da bi rastî tu hertim me tenê nahêlî loma jî em ê bixwazin ku tu bi mijarekî din em dîsa rêze bernameyekê bi ter çêkin em ê
bi her re têkildar bin ka em binêrin di rojên pêştê. İnşallah. Ez dixwazim min zanînê xwe bigihînim Kurda. Erê çwar armanca be. Ve Ez ne jî wisa. gerek çarpel be, gerek yekadın be. Yani birastî evkne na PKK'yı bu gotana vere de evka me da baxte diçûm. Çik dixwazim zanînên xwe, nêrînên xwe bigihînim Kurda. Erê. Kurdan ra xizmetekî bikim. Yani Evet. belki tevkut, metune. Erê. Hem Hiroşiva ne dön vali, ne dön mebus, ne dön bakan. Başım. Evet. Tamam. Tamam canım. Gelek spas. Em jî gelek spas kin ser navê çarpel medyayê. Bi hêviyekî di rojên pêştê bi mijarekî din em te di ekranên çarpel medyayê de dîsa bibînin. Ya bixêr. Temaşevanên hêja em hatin dawiya rêzebernamaya xwe ya asîmîlasyon mirina bêdeng. Em gelek spas dikin ji Kêk Osman re. Bimînin di xêr û xweşiyê de heya bernameyeke din ku em bi Kêk Osman re dîsa çêkin. Êvar baş.